Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Aya makuru nuyumva uraza kurira, nurangiza wifate ku munwa. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kurira. Akarere ni aka Rusizi, umurenge ni uwa Bweyeye, akagari ni aka Matyazo, ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Niyo Bosco w'imyaka 45 y'amavuko yafashe umwana ku ngufu ufite imyaka 18 y'amavuko. Dore yuko uyu mwana yafashe ku ngufu byamugizeho ingaruka, akaba arembeye mu bitaro bya Matyazo. Abaganga bari kumwitaho kugira ngo ataza kuhaburira ubuzima. Ubwo niyo Bosco yasambanyije uyu mwana kugera ku kuka ka nyuma, dore ko bamugejeje kwa muganga ari kuva amaraso menshi cyane. Ubwo uyu mugabo yagerageje gucika, agerageza kwambuka umupaka ugabanya u Rwanda n'u Burundi, gusa uyu niyo Bosco yaje gufatwa ahita agarurwa, atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, dore yuko umugabo yagerageje no gucika. Urabizi ko iyo usambanyije umwana bikamugiraho ingaruka zikomeye cyane, igifungo gishobora kwiyongera cyangwa gishobora kuva ku myaka 30 kikagera ku gifungo cya burundu. Abaturage basabiye igifungo cya burundu niyo Bosco wasambanyije uyu mwana w'imyaka 18, bavuga yuko atujuje imyaka y'ubukure, dore yuko uyu mwana yari asanzwe ari umufamiliye kwa niyo Bosco. Abaturage bavuga yuko rero uyu mwana n'ubundi asanzwe aza kwa niyo Bosco aje kubasura. Abaturage bavuga yuko aka kana niyo Bosco yasambanyije bakita Kararisa, aka kana karako mu muryango wa niyo Bosco, dore yuko kari karaje kubasura ndetse kari kahamaze icyumweru. Ni mu gihe umugore wa niyo Bosco atarari mu rugo, yari yagiye gusura ababyeyi mu cyaro ahantu hitwa mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Matyazo. Umugore wa niyo Bosco niho yari yaje, rero nibwo uyu mugabo niyo Bosco yahise asambanya kano kana, birangije bikaviramo ingaruka. Niyo Bosco agerageza gucika ngo yambuke igihugu ahungire mu gihugu cy'abaturanyi, ahita agarurwa atarambuka umupaka, dore yuko yari arimo anyura inzira zinyuranye n'amategeko. Yashaka kwambukira mu mazi yambukiye mu bwato, ubwo yari yarangije kumvikana n'abacoracora bagiye kumucora, ahita afatwa ku makuru abaturage bahise batanga. Dore yuko uyu mwana ari mu bitaro bya Matyazo ari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo ataza kuhaburira ubuzima. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo niyo Bosco nta kibazo na kimwe afite mu mutwe, ari muzima, kubera ko bamaze imyaka 10 bamuzi, nta kibazo na kimwe afite, kandi ibi ntago bari babimuziho. Ni mu gihe abaturage bamwe bamusabiye imbabazi bavuga yuko atazongera bamubabarire, ariko icyaha yakoze ni icyaha cy'indengakamere, ni icyaha kitababarirwa, ni icyaha gihanishwa igifungo cy'imyaka 30 gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu. Madamu acyumva bino yahise atega imodoka yihuta aturuka mu karere ka Nyamagabe agana hano mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo. Nibwo madamu yahageraga, uyu mugore yari afite umwana umwe ufite imyaka 2, dore yuko uyu mwana we yari yanamutwaye. Mu kuhagera yasanze umugabo wiwe yatawe muri yombi, ndetse agerageje kubaza kano kana aho kari, ajya kukareba mu bitaro bya Matyazo. Ibi ngibi babivuze ari nk'amatakirangoyi. Bari ku bugenzacyaha RIB bari kubazwa impamvu bishe nyakwigendera w'imyaka 35 y'amavuko, wari ufite umuryango w'abana 3 ndetse n'umugore. Yari afite umwana w'imyaka 5, umwana w'imyaka 4, afite n'umwana w'imyaka 10, afite umugore w'imyaka 30. Nibwo rero uyu mugabo
asize umuryango we, kandi abaturage bavuga yuko uyu muryango niwe wawitagaho wenyine, dore yuko madamu afite ubumuga bwo kutagenda, niwe witaga ku muryango, none avuye mu buzima. Bino byarijije abanyarwanda benshi cyane. Ni mu gihe umugore wa nyakwigendera asobanura ko umugabo yari inkingi y'urugo, nta kintu uyu mugore yabasha gukora kugira ngo atunge umuryango we, asigaye mu gahinda n'amarira. Ni mu gihe yasigaye yaka ubufasha kugira ngo arere bano bana ba nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, ariko madamu ari mu gahinda n'amarira menshi cyane koko apfakaye akiri mutonya cyane. Madamu asobanura yuko umugabo wiwe yishyuye Ejo Heza ndetse natwe akatwishyurira, ariko kuntu uyu mukuru w'umudugudu yaje kuza mu rugo rwabo birashekeje. Yaje amusohora mu nzu amujyana ku irembo, ndetse ngiye kumva numva ngo barimo baramukubita ndetse arimo araboroga. Nibwo abaturage batabaraga abanyerondo babasubiza inyuma, nibwo uyu mugabo yaje gukubitwa kugera ahaburiye ubuzima. Gusa bano banyerondo n'umukuru w'umudugudu bavuga yuko uyu mugabo ashobora kuba afite ikibazo, koko inkoni bamukubise ntabwo zaba arizo zitumye apfa. Uyu mugabo rero yajyanwe mu bitaro kugira ngo bamupime barebe koko nimba ari inkoni zamwishe cyangwa yari asanzwe afite ubundi burwayi. Umukuru w'umudugudu asobanura yuko ibi byabaye nta ruhari abifitemo, ahubwo abanyerondo nibo babifitemo uruhare runini cyane. Abanyerondo nabo bakavuga ati ibi bintu nta ruhari tubifitemo, ahubwo uruhari ni urwa mudugudu watanze itegeko ngo dukubite uyu muturage. Ese nkamwe nk'abanyerondo mukora irondo ry'umwuga, umuyobozi nabategeka ngo mwice umuntu muzamwica? Mujye mukoresha ubwenge, ntago babusorera. Ese nimba umuntu abohereje gufata umuntu yenda ni nk'umuzunguzayi runaka, barakubwiye ngo umukubite cyangwa ni ukumufata gusa ukamuzana? Mujye mukoresha ubwenge cyane, ntimugakoreshe umutwe gusa wuzuye ubusa. Abanyerondo nongeye kubabwira rino jambo, nimba nk'umuyobozi umukuru w'umudugudu gitifu w'akagari abatumye umuntu akagerageza kubarwanya, umuntu mumufate mumuzane, mutamukubise mutamukomerekeje. Iyi ngeso abanyerondo mukunze kuyigira yo gufata umuturage mukamukubita mukamugira nk'ingoma y'abaporoso mukamugeza ku kagari mwamukubise. Akenshi abanyerondo bakunze kugaragara nabo mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubwo abenshi mu banyerondo bajya bafatwa bari kwambura abantu, bajya bafatwa bari gufata abana batujuje imyaka y'ubukure ku ngufu, kuko nabo bakora ibyaha bitandukanye kandi nabo barahanwa. Rero abanyerondo ikintu tugiye kubasaba, umuyobozi runaka najya gutegeka ikintu ukabona ni kibi ntukagikore, kuko nimba gutegetse ngo kubitura muntu akaza kuhaburira ubuzima cyangwa ugakomereka bihagije, wa muyobozi araza kukwihakana avuga yuko atigeze akubwira ngo umukubite. Mukoresha ubwenge cyane rero, ntago babusorera. Uwo mutwe wikoreye nutawukoresha uzawumaze iki? Abanyerondo muca akenge. Abaturage basabye ubugenzacyaha RIB ko bano banyerondo ni umukuru w'umudugudu bakatirwa urubakwiriye, ndetse bagakatirwa igifungo cya burundu kubera ko bakubise umuturage baramwica ku bushake. Bivuze ngo icyaha bakoze bagikoze ku bushake. Bivuze ngo abaturage basabiye igifungo cya burundu bano banyerondo bagera kuri 5 n'uyu mukuru w'umudugudu. Aba banyerondo rero amazina yabo nirinze kuyatangaza cyangwa ngo nyashyire hanze uko byatangajwe n'ikinyamakuru cyandika inkuru hano mu gihugu cy'u Rwanda, ntari buze kuvugira hano kuri kamera, naba ndi kucyamamaza. Cyavuze yuko abakoze bino cyangwa abantu bose bazagerageza gukora ibyaha, ubugenzacyaha RIB buzabata muri yombi. Niyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rijye rirwanya abagizi ba nabi, rinahane abakoze ibyaha nk'ibi ngibi, kandi abaturage bagiye batangira amakuru ku gihe ibi ngibi bitaragera ahangaha. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Nari imereye